Khotso Mohi wena morati le mothaseli wa lenaneo la pelo e ja serati ya dumedisang ke re ba filwe monna pula sentse go hwehla gohle mo lente ke re tlobe le rona tsa senela ka jeno ha re le ka mona ka School of Craft and Development Lesotho mo e leng bona ba tle ba go tshwere ha monate ka dijo tsa bona tsa senela ka jeno e le hona ho phela batho bana ba rona ba ileng ba go roma hore re tlo ba batlela marato a pelo tsa bona o ntse o pola le wena o ntse le monyetleng wa bateng lenaneo la pelo ja serati ha o ka re tshwara ka mohala ka potla ofisi tsa rona le LNBS kapo wa lahlela ka lebokosaneng la rona inbox e le mane marangrang ho Facebook hore rona go tlo batlela lerato la pelo ya hao Sesotho ke di etsahala sa ka jeno tlo bona yona ke bo mang ba ileng ba roma ho pelo e ja serati get a partner. Ha jwale Mohi re na le ausi ya ileng roma le gona hore re tswe re bone hore re mo batlela motho tla tlisa thawella ka bophelong ba hae ha go tlona ausi ke usimang le gona ena toba tsa handle o tla di beya jwang tsa tsenela ka jeno dumela ausi wa phela Ndla phela ke teng ke usimang tja se kgahlisa le fa mogaleng o sa tlhole mo di kae 22 mashome a mabedi a metso mmedi fela o dula kae o se kgahlisa ke sebetsa Hafuso o sebetsa Hafuso o dula hona Hafuso mo okay jwale a o se kgatliso hantle wena ho pelo ja serati mo o bewa keng ke hloka ko go ehlile nthwena o se twa le hlalosa nthwena e be batlang ndete tlongata ndate a tlogata ke motho a le modi kae ho fihlela tse kae motho o hlile mmatla a 33 o 30 33 35 e se le kgolo se le ngata pinyenche ha ke nahana ka ba le bo 35 25 but lena na taba 25 le ho fihlela bo 35 eh okay e bona o le modi kae hana o itse 22 o na le ngwana ka bona le bana ke na le ngwana ha o le modi kae di 4 o kile wa nyala ha se ka nyala ho ha jwale o batla motho wa mofuta o feng ko hlalosetsa na wa motho wa mofuta o feng es ka ke bope batho hloka ndete a hantle fela a makgethe but a sebetsang ke batla motho a botsa a sebetsang bana wena wa sebetsa le wena oh okay ai ka nete ke tshepa he motho o lokiseditseng yena o tla mothabela o tla bona hlile a hlapile jwale ka ha hlile o bontshitse mohlomong le yena ha botswa ke tshepa hore ho tla ba jwalo ke a leboha a o se o di beile jwalo he ha re tlo utlwa hore na abuti yena tshae o tla di beya jwang ha buisana le Francina le sona ntate ke a homela lenaneo la pelo e ja serati ntate le bitso la hae ke ma nna ke abuti nako wa mfo dula gote o kile wa nyala ha ke sonyale lebaka le entseng hore o teng pelo e ja serati ke lefe na ba pelo ja serati ke shebela hangata ka nete ke le ka kgahlo ka nete ke kgahlo ke sheba mona ha ka nete tate modimo tsa kgona ho tse dintho ha entse dintho tsa dintho ka tsela engwe e ke ga tseba rona re le batho so e lang khahla haholo taba eng jale tla ho kitla pelo ja serati lo kopa wa tu batliswa o se ke tla phela le jale motho mo batlang ke motho wa mofuta o jwang o go hlalosetse hanyenyana kae motho ke mmatlang ke ya o se o tla ba le motshwana bo hantle o tla ba le hantle fela le motshwana a le hantle fela a le kane hantle fela o di o tla ba le kane a le kane hantle fela go a sa le kane le nna ka botile o tla ba le kane le maemong a hantle fela okay ntate ashi ha re tshepe hore motho o batletseng yena ke motho a hantle fela ke a leboha ntate ke a leboha nna ka lebitswa ke a se kgahlisa lefa from Magaleng but now ke dula Hafuso ka Spane ke sebetsa teng okay nna ke abuti nako a moforo a hlayang sebakeng sa gote ha ke abuti ke bagala ke abuti a itshebetsang like business shop
motšhini ona o khathang ba khatha mokgwa se sa kana tselane ba. Okay, so nna ke tlile monanang cause ke hloka motho, ke hloka ntate a tlo nrata. Ha ke tla tjena fela cause ke ka re ha ke sa jola bane ntse ke ka re tjhe, like ntse ke tsamaya ebe ha bua fela thulane ska tshaba bua like nkare ntse ke kgona hore ha ke tsamaya ntse ke jola. okay But ke se ke le enough ke mojolo because ka ga mojolo wa ka ha ke thole motho a seras okay enga o seras wa ngata a shebile bokamoso. okay So ke hloka motho a tlo ngata a nang le bongwana a tsebang lerato ke a sa chillems okay okay a tlo ngata a rata le ngwanaka. bana ba kae? Na ngwana le mo okay na o le jwalo ka nnete nna ke qala ho isa ke bagada ke abuti ha ke soka ke fumana ntho ke fumana molekane ke se ile ka tsamaya ka nnete ka bona hore a ka nnete tsela e ke tsamaile e lelele haholo. So ke fumana batho ba sa nrateng ba tlotla ba tla ka dintho tse ngata haholo ke ho tla ntho tse ngata ebile nna ke tlile mo pelo e ja serati ke nthusa ke fumana motho a tlotla ngrata tlotla ke tlo mo hlokomela tlo ngrata. So jwalo ka ha o sena nna ke na ngwana fela ke na ngwana le mo fela ne ke batlile sister ana le ngwana le mo be nna ke tla amoela o hana le ngwana ke tla amoela ke tla rata ke rata ngwana hae. Tauko. Okay. Ona ke na ke le mo 28. 28. Yeah. It's slightly 29. Tauko ona. Nna ke na le 22. Okay. So ke asinyana a sokodisang. A sokodisang. A di kgathatso tjenana like la ha re tla di bue se okay ha bua hantle ha monate fela se ho tseneng re tla di bua thoko fela ya o sokodisa a tsebo dintho di ngata haholo. So nna ke tlo le bona le modimo go mo ka ha ka le lo tla mona mo ke tlang teng lo ja sa ti tlo tla nthusa be nna ke tlo le bona le modimo go mo ka re ya bona re qala o kopana ka ba tsebana ha se ba ngata o ile ba ka tla mona e se batho ba basha jalo ka nna ke le motho a motjha fela he ke tsamaya ke tsela tse tebele haholo le ha ke tla mona ke tsebiste lapeng ha ke tla wala ke tla fela ntona le batswadi a ba heksana bona ka bobedi ke na le kgetsi tsaka heksana bona ka bobedi. Okay ana ke rata ngwana go ka ke batlile ke kope pele ja sekentse so o bale o batla sister ya ngwana le mo fela fa mo go sha. Wow. Ka tsapa to ba handla. Go ba nna ke ka sa sokodisang like ke rata motho ha ke rate ntho tse kang bojwala rata kreke hape rata kreke ha ke rata that romantic like ere tlo khana o tsa bo dauti o minate balo tshwa ya rata monate net lo ka wa ti pie motho tangwala so fa ba ho mangate swala ke rata jwala
ke rata motho wa romantic like romantic a re tswang di out le motho a ka Okay. re be hantle O thaba. a sa ntisetse mmele Okay. yes Ana ke motho a tsamayang ntate Modimo haholo. Ke motho a ratang ntate Modimo haholo. Is mofuta ona wa ke ile ka sebetsa hona moo Bukware ke sebetsa di-office fela he ntho ha ka yona ha ke sentse ke e sebedisa mara ha se ka mehla tle ke bue nnete ya ntate Modimo fela ha se ka mehla ebile ha motho a le teng pela ka president a motho a ka le teng pela ka ke bone mathata is nka e tlohela iska da tlohela wa ke o fihle lo bana teng Modimo e ke tlohela so ne tshwanetse le like ntse ke le lapeng ke kwa gothi o tla go tshwana jang nna go tshwana go theka ntleng ha ya sete o ya bo mafti bo mokisha okay danko badwana ntona like la se ka mehla ya se ka mehla ke a go tshakela se ka mehla ke a tshakela ha so le teng ai Anyway, ich frage ich was denn für Sie ja den schön von Osamo tapi ko le mthang ntho tse ngata o megaro eng batswalle ba ngata tla kgona go itse ke church ke mora ke se bana batswalla yere o bua ntho e le ha bo bebe motho la ka fihla mona go la ba bina a go bebe ha go so na itlo le bana te mo mo ka we okay so when in the motho a ntho tse bana motho a bana ke motho is kana ke motho a itsang bang motho a kwa ita a di ang kwata ma tlebe ke kwata ka pian tax ya ti ke ta bua le kgona go tlo bua ntho ke le go bua tax ya ti kgona go bua ntho tse dingwe ke rata go ka go bua wa a ke gano a ke batle e sentse tseng bua le eng ka fela kgona go tswa ntho tse ntse ba wow okay but then ke motho yana a bonolo haholo ke bonolo ke motho a bonolo malambo ha ke kgone ho bua a kgone ho bua le ntho ha e se hantle a kgone ke nka je fela but it's a lot of items a ke ntho ya sa o thabisa ka ntho ya e botse a kgona ho bua mo kgona ho ntsha bohloko bomo ha go kgona ho bua go ntho ya kwatisa o kgona ho phutholowe o kgona ho bua sa sa ba hello kwa ka tlo ngata se ba nna ke na bothata kgetsi ya ke na bothata na ke thabile ke kgotsofetse mme ke ya le kgotsofetse kgotsofa ke thabile ho ke motho a ratang ntate Modimo a tshabang ntate Modimo ka o la bua a motho a kenang kereke a tshabang ntate Modimo a tla o rata motho a rata ngwana hao wena a tla o rata wow o tse ke rata motho a ratang a bona ha o rata ngwanaka yo ngwanaka ke the first option mo bophelong ba ka ke moshanyana okay ke moshanyana a se ngwana ke moshanyana yeah okay so ha o rata ngwanaka yo nna ke tlo rata ko hlokomela okay bona ka ona mathata ntsong wow a e hle ke hlokile nako telele a da ha o go tlo le bona teng le nako telele ka nnete
non ntso jwalo outside. Iya, antara dia kan kita mana. Bisa kita tamu pelo ya kan ese hand. Ese sa thaba ho ha ngata rona ke tswa kae. Le ba pala kae. Is posa ba pala ba bo. Tsa la fase. Okay. Motho wa bom majwala a mangata nse. Ka nnete ba bua sister. Okay. Na kgotsofetse ke thabile. Yaukwa. Yo. Le nna ke thabile mos. Cause Ana itse o tloa kae? Makgaleng. Makgaleng. Okay. Nna tjena ke tlo Makgaleng. Okay. Ke tloha Hafoswa. Okay. Ke sebetsa teng. Okay. Yeah. Ke sebetsa Hafoswa. Okay. Yeah. Okay. I can't tell what's not a matter. I need to type in photo face. I fully wanted to meet now. Well. Ala batho ba bang go fumana go ba di joku motho a tlile kwa a ntse se dintse go fumana wa motho na a sera motho wa pa ana khala di sebela ba ba mo ke le ba pa ho ba ba pa motho a se be na ka tloki So nna khala ke shebella mos. Yeah. Okay. But music ina le nthonyane e tshabang. ya sa ba mo tla Yeah. ba sai ba no sai No like ka nako ngwe ke mamela bo ba go ba ka. Isona thomo ya mo. So ka beng ke thuta hore no ha me ntse e hloka ho tswa teng ke tlametse ke etse cause okay hana nako e ke tlotla ke phediswa ke batho ka ntle. ke ne tswa Yeah. okay Ke tlotla ke phela bonna. okay Life ka tsamaya o shebile batho. ana ga Yeah. Ha shebile batho hlela ditlo ema. ke go ka yen So la kgale mpe ke ikeletsitse monanang. Ke kgolla ne jene signal le be ke a bo ke kende ya bo foi. Ke ke tsotla. Ha ke tlameile tla le go se ke tuba phone ya ka. o lo sai go e sui dia ja Se ke tima phone ya ka se ke satle. Yeah. So la tsela nanang le ho tla ke ne ke na le ne sa bobebe Mm. go fumana ke re bali ha o na le kapo o itse bo motswallo wa hao go tswa ha ga go se tswa mo tswa tso mo ditse a mo ditse a o ka ta mo bitsa o ro itse mo Ke okay. So nna ke kwa mpotsa nna ke na le batswadi. okay sorry A ke sana bona. okay Ke na le nkgono ka kgolla ke na ntse nthusa ka bongwana. okay Yeah. wa sana batswadi ka bobedi Yeah. okay le nna ka bona a ke na bona ho na ye reng go hata mona ha Hape ke na le ngwane so a ntlhahlamang so ke mo kenya sekolo. ntse mo kenya sekolo ke ngwana a no ga Ke ngwanana. okay Yeah. okay ala le mata ho dia 22. Wa kwanza ke le mnyane ma. Hana ngwana mnyane tjena ka tla a tlotla mona na. Yeah.
Jole wanda da mutum ma gaskiya mana mutum muka na kyau na min yana ta na before na to ba ta wa pa ni mu ta ta wa ta sa ka tira mosaki na no sana da wata ngata Mohi wa pele ja Serati o iponetse hore na ditaba tsa mme le ntate di tsamaile jwang empa ke re ho bohlokwa hle hore re ke re ba tshware ka bo mong re ke re utlwe moo ba arohaneng hore na ditaba tsa bona di tsamaile jwang a o se kgahliso ho jwang o bone ditaba tsa hao le ntate di tsamaile jwang di tsamaile hantle ka nnete o kgotsofetse ke nyo kgahlileng haholo ka ntate Kukulanga ha se motho a menate rata kreke so like Mshevans ke bone la vibe yeah so wena o motho wa kereke kapa la o se motho wa kereke menate ha o motho wa menate o motho wa jwang ha ke motho but ke na le rata menate malalo mal isuna kohle okay empa ha ke tshepa hore ha ile mona o kgahluwe ke ntate mohlomong le yena o na le maikutlo a tshwanang so kana ga etsa di alilili kapa jwang yeah maybe all right che tsa tsela ha di tsejwe ha ke re tla bona yeah ke a leboha nna ke a leboha ntate le jele jwang mme le jela monate jwale he o bona ka taba tsa hao le mme di tsamaile ha di tsamaile hantle a ko go qaqa hanyane ke seo se ratileng he ka mme so ngata no ga so ngata ka nnete ona itsile mo sa haidi ka tlase mara so ngata I bona ho a ka nnete ba ka tla mona bana ba ngata e bona a le papadi eno ya go pala iso ba thonta la ka ona ke le bona te mo ka nnete ho just find pero just for the more interesting thing le bona te mo ka ona ka nnete ba ha ne se ka ona ke se jwale ko mpolelle ha le bua lena le buisana o utlwile ka ke motho a ka kgona hore a thele lapa le phedisane mo ha bua ka nnete ke utlwile wa ke motho ya matla ka motho mang o kgotsofetse o jwale o ntsipele hanyane fela wana mohlomong o tlo ona tje o nana o lo etsa bang ha ke go tseba o tla fumana motho a ga ehlile ke hulela ba hae kapo che ke sa tsebana pele ke lo tsebisa ba hae ba mo tsebe o bona ka o tla etsa bang ha motho no so tatile ya go go fela ge ka re se ba ke bona ha ke mo ke sia ha sentsa tswa go thata go sentsa tse ka kana na ba tsole ka bobedi ha ke na mme ke na ntate ke na le bothata ba ka monka tsamana re kele tape ma ena ya mejolo ya eng ke le ga tsama ho ka nnete ke ya leboa mme ke a thaba ha wena o thabile ke tshepa go ka nnete taba tsa lona di tla tsamaya hantle le tla phedisana hantle ka khotso le lerato mogana modimo a le hlono le fatse ka nnete lerato la lona be le tile le thella pa le tile ke leboa thank you and ho bile jalo mmuhi o utlwile hore na ntate ena o di beile jwang mohi ho bile jwale tsatsing la ka jeno lenano la hao la pelo e ja Serati ntse hopola he le wena ntse le moyetleng wa bateng lenano lena ka hore wena o tle ditsisa gona LNBS kapa go tshwara ka mohala kapa o ye mane Facebook pageng ya gona o lahlele ka inbox molaetsa wa go bolelana o batla motho ya jwang ne rona ga tla titima ka lebelo ka le o batlela motho eno eo mo hloka ntse hopola hore lenano lena le bateng ka sonta se sele se seng bosiu ka hora ya borobong mme le phetwa la bobedi hoseng ka hora ya borobong le boetso le phetwa hape ka sontaha ha hora ya pele e otlile ka metsotso e 30 motsheare
o ntse hopola he re ne re le ka mona ka School of Crafts and Development Lesotho ke bona ka mo ne re le ka hona ka teng tsatsing lena re tlo ba kopanya re bona hore le bona ba phela dijo tse monate jwale ka ntse tseba hore bona ke batho ba tsebahalang ka ho ruta batho taba tsena tsa culinary tsa ho pheha ha re kopana nako e tlang lano la pelo e ja serati ke re ba file mona pula ha e be kgotsa